Hello, tuni cookie channel vazo se na bon chawin lem nei vin tuni a hi kolgam boy na lang ho update hin bol ke no hitin jing lang le phat in ei wa hi le Israel boy na langa jong hi thujat chom chom aki japan tai ti ho jong hi mo a hi ni chelang ho jong hi update hin bol hi tin a hin la tuni a hi kolgam boy na lang ho zo hi hin se hui tin hichi kolgam boy na lang ho hi ivet na hi le junta ti chu tu le tu a kolgama vai home government ho hi kiseina a hi in hichi junta ho gam hi kichaiwa ding a hi tai ti a hi in hichi junta ho gam a kichaiwa got phatna hi tu a hi junta ho hin thu phun tha anei ki tawi ti ho chong hi mu a hi in hichi junta hon thu phun tha anei ho hi I to bang ham a hi lawai le I to bang thu phun anei ham ti ho chong hi tunia her che na devin hen sewitin Myanmar gam sung hi ahong ki boy ti la chu junta ho hin mi pi hi ane eng bola ane eng bol ban wa hi PDF hong ki phu do wa PDF hong ki phu do wa jong hi PDF ho hin mancha I macha anei lo a hi in hita chu aman anei sun ho hi a hin ki pu do wa a hen khat hin ethnic organization ho hi a bel wa hi chi wa ko na training a hin bol wa training a hin chai wa jong hi NUG in jong hita chu sumdon ho jong ananei lo sumu na jong I ma ananei nai lo a hi in hita chu gen thei ta hong pangwa mi atam le wang wa PDF a mi a hi a mi mo tam wang wa chu a galvan ho hi nei zolo a hin la tu a hi vet na hi le a mi sang a hi a thal atam zota in hita chu thal ho jong hi man sen lovin ani a hi a gari a hi a hlo jing ta ve ti a hi in a hin la junta langa wang hi Nisia mancha ho PDF a hi in ethnic arm organization ho hi win ama hon ala do ho mong jong hi government khat sim na dinga jong thling set a hi tai ti ho chan ge a hi mu a hi ni chenga hi PDF or ethnic arm organization ho in thal hi hen mancha cha chum bom kam na van leng kap na ti ho jong hi tampi ho hi junta ho a ko na he ala do ta ve ti a hi in a hin la hi chiwa hi junta ho hin amun thupi izat ham khat mun thum ho to bang hi hoi ta to phawa galvan mancha ho government mancha thupi ta ho hi hoi ta aven na lai wa hi ni ja chu tu a jong hi vet na hi le junta ho hin helicopter a hi lo le jet fighter ho mangcha hi mun tina hi attack a bol vi ti ho jong hi mu a hi in ming online in thu anasaina cha hi le tu a hi ethnic arm organization ho hin mi pi gen theina le mi pi ki to kha na ho hi nang hon mo na ki po de wa hi ti a hi ethnic arm organization ho hi demna nasatain a bole ti jong hi mo hin a ji chu tu a hi mi pi to ethnic organization ho ethnic arm organization ho la PDF ho ki thu home wa ita chu junta ho kem hi a phat chenga hi attack a bol wa a galvan nei sun ho jong hi a bona hi a ban bana hi a hin la pi wa hi tain hi za chu junta hon a leader pa hen tu zan hi meeting ananei na wa jong chu thu phone ananei na cha hi le Myanmar gam sunga mi pi ki tong kha a hi lawai le mi hlam ho itiam khana thina manna ato wa akito kha a hi le ichi ho hi ethnic arm organization hon mona ki po de wa hi a ji chu nang ho na to phat lo ja hi chi to bang civil hon ki to kha na anei wa hi ti zo a hi ama hin arm organization ho zo hi demna a hin bole ti ho jong chu mu a hin la resistant hon vai a hin hop now adi se na Sagaing region hi han Chin state hi han kaya state lang hi zong le
NUG hon hoi ta junta ho ahin no do wa thieng ta ma hon vai a hop na dung ho wa hi masanga banga hi kolgam sunga hi bazar kain ho jong hong ki panta in munja chom choma hi masanga to banga hoi ta in mi pi hon khosa dan ho in ho jong ahin ki sa win bazar ho jong hoi ta hong to panta ve ti ho jong ki mu ai in hi jong le tu chan ge ya hi abona NUG in abon chan ke ya hi control abol nai lo a hi za chu I chan ham khat na wang hi mi pi ho hi a kitchen alai ve ti jong hi mo a hin hi jong la hoi ta control abol na ho wang hi mi pi ho hin phat chum na masanga gal ana masanga 2021 February masanga ana ko sa bangwa chu mi pi ho hin nom ta bazar ho a jong ki thil le lo ho a zo ovin ta chu sa ki cho me ki cho van ki cho ti ho jong hi ban nei cha in a hin bol pan ta ve ti a hin sagain ri jon jong hi a bona hi a control nai lo wang wa hi a tam zo pi hi control a bol wa hi tan tu a jong hi PDF ho hin pan a hin la wa a hin mano jing wa hin hi jong le junta ho hin a phat chenga helicopter ho a hi lawai le jet fighter ho mang cha a hi bom a hin hla jingovin hi chi bom hla na a jong hi civil mi som thum lang hi a ki tong kha e ti ho jong hi report mo a hi in ngai tu a jong hi mi pi khen khat hin junta ho hin hi chelai ke wa hi anato ho hi hin ngan te ti hi ata sang povin hi chi sanga na sozo a jong hi chunglanga kona vanleng ahin khi be deu do ahin khi be diwa jong hi gin mona nasata nei vin mi pi ho hin junta ho hi akicha le na lai ve ti jong chu mu ahin ni jong la hoita control ahin bol zo na saw ho wang hi hoita masanga banga hi normal ta mi pi ho hin kho ahin man pang kita ve ti ho jong hi mu ahi le tu a hi event nai le junta ho se pai ho jong hi tampi PDF a hi in a hi lo le ethnic arm organization za chum ho khut na hi nga a commander ho chan ge a hi ahung ki pe do ven ke ho nang ho langa ga zaw di wa hi tai ti a hi a kem ho hi ki kap to talo vai ta chu a khen khan hin commander ho chan ge a hi thal ho jong PDF ho khut na hi a hin pe do ve ti a hin a ji chu a ki kap to si ul hin reinforcement hung thei ta lo a hin jun ta ho jong hi ki cha wa hi ta chu khopi len da ta hi den gam a hi tai ni cha pha na chu mun za chom a hi lo le thing hlang dewa post neu cha nei ho wa hi koima hung nom ta lo a hi ni cha pha na chu ama ho jong hin thi sa nga ti a hi ki surrender lang hi a hin ha bolvin tu a jong hi ethnic arm organization ho hin game izat ham khana hi van le thal za chom ho ala do bewin chule se pei ho jong hi mi tamta hinga amanovin hita chu anam puido vi ti ho jong hi mo a hin ki kap to umbi se talo a hi wanga chu junta ho hin alelo a het pha na hi munja chom ho a hi surrender jong hi tampi ahin bol ta ve ti ahin ahin la PDF ho hin tu chan ge a hi anga di nai povin ngaji chu NUG hin athutep cho hi le Myanmar gam sunga junta ho hi su manga a government hi hoita hiela Myanmar gam sunga jong hi democracy hoita sa ding mi pi ho dei banga hi vai hop ding ti hi NUG na to a hi in tu a jong ki PDF ho le ethnic arm organization ho hi ki loi khom van ni pin to a hi in yangon a hi in hi chelai mun ho lo ding a jong hi aban bana offensive ma hi gal a hin bol ven a hin ki tol lu jing ta ve ti a hi in report tu nia ki mu dan dong ju ya jong su mon chan ge hi ahung ge ta ve ti a hin mon hi mon state lang ki sei a hi point mon ke ti hi mun khat khopi khat town khat ki sei na a hin hi chelai mun chan ge hi tu a hi PDF phone attack a hin bol pan ta ve ti a hin
hi chelai mun hi iga het thiam na diwa chu sau langa ko na hin simai le chun nipin to a khopi Myanmar khopi a ko na hi kilometer zakhat la som sagi le ni bo wa gamhla a hi tai ti a hi ni a khoti ai le chun a hin nai mo mo a hi tai Myanmar gam sung hi lien tho a hi in a hin la aninga hi hoi tai tek a hin bol wa a khopi hi a hin nai lu no a hi tai a hin nai lu na wa hi a khopi pe no a capital a pha na deu hi kilometer zakhat le som sagi le ni bo hi awa tai ti a hin alang khat langa chu yangona hi iga hi sa mai le yangon hung thun na deu hi zani le som li le khat kilometer bo hi awa tai ti a hin a hoti ai le chun Myanmar gam sunga ethnic arm organization hol PDF ho hin aban cha hi a hin tolwa ama hon alon ho mun ho hi junta ho khat cha sa talawa ta cho ban bana hi su thing dinga hi na hin tong win offensive hi nasata hung ma chal he ti a jong hi mo a hi in hi cha chu junta ho khen khat jong hin reinforcement a hung thei loading a hi pha na chu thi sanga ti a hi ki surrender a hi ta chu amuna hi a commander hon jong koima asepai anoya na tong ho hi til talovin ta chu ki hin so theina dinga hi PDF on attack hin bolding hi tai ti a hin he dengole ta chu ki kap to a thi sanga ti ai surrender a ki bol tawi ti ho jong he mo a in tu a jong he jun ta ho hi sop lai hi nasata gen thei ma ai ta win a van leng jong hi van leng hi han gari hi jong lai cho jong hi thau be ya hi mo len thei lo a hin hi za a chu tu a hi ama ho hin a thau nei sun ho a hi lawai la aman cha nei sun ho hi a vet wai le chun a gal bol na di wa hi ki sung be talo a hi je a chu civil dung a hi lawai la factory za chom ho a jong hi masanga junta hon control an bol factory za chom ho a kona tax an nala na ho a hi lo la sumu na ho jong hi tu a hi junta ho hin a kha gam ta win ichi factory ho a jong hi thau sop lai a bol ho jong hi a kha tan ta win tu a hi etiam khana PDF ho hong lu na hi le pan sat theina ding ti a hi amo in a thau nei sun ho jong hi a kha win factory ho hi hen a hi lo le private company ho masanga government in sop lai an a bol ho thau sop lai an a bol ho zo se hi ama in hita so adei a hi le gamdanga kona ama company in import ama in akibol ta dinga hi thu apetai ti ho chan ge a jong hi mo a hi in junta ho jong hin PDF ho hung nei le pha na hi tu a hi civil a ho a hi lawaila na pension ta sa ho rizama koisa ho nipi ho jong hi junta force hin nung join kit dinga jong hi tu a hi tip na anei vi ti ho jong hi mo a hi in a hin la koima hin junta ho la sabdan a hi lo le PDF ho hung hat dan le ethnic arm organization hon a hung machal dan ho avet no vai le koima hi ama ho la nung jaw kit dinga hi atha nom ta povin koima hi junta leader pa mingong line hin anki ko do zo ta poi ti ho chan ge a hi mu a hin la tu a hi junta ho jong hin thu khau ta a pi win koi to bang tu a hi a hung nung jaw au ma hi le a chung thu ki ha sai lo ding a hin la phat hung ki khel nunga etiam khana government in gal a hung ki bol ta a hi le chun hi chiwa a hung lo ho jong hi nasata case lien ta ki bol khuma ama ho jong hi thi na chan ge a got na ki peding hi ti ho chan ge a jong hi junta ho hin thu phun tha a bol ta vi ti ho chu tunia junta hon thu phun tha a bol ho le junta ho gam ahung be ta ding a hi lo la niau ta dan ho niau khat iga het theine diwa Burma boina chungchanga update in pi the ho hi chan chu hi in etiam khana update ahung kina hi chi ni pinto a hi in a hi lo la mandalay khopi a hi in
yang gon copy a hi in hi chi ho a hi PDF ho le ethnic arm organization ho hi ahung lut nin pan a hin la pan vin ki kap to no ho hung pan tai ti a hi jong le hi chi ho jong chu aba nei cha update in bol to jing de wa hi ni chan chu tu ni ku ki chanala Burma boy na ho update in bol thei ho cha hi in he team deu ga ta sanin tu ni ku ki channel ve zo se na bon cha chung vin ka ki pa in na bon cha ven pathin in pathei na bo jing taw hen